Dobar dan svima, moje ime je Marko Janković, ja sam inače predstavnik Udruženja odgajivača ovaca Srbije. Mi se danas nalazimo na lokaciji Ždraljica, restoran Eko Plus. Ono što smo mi danas pokušali i nadam se uspjeli je organizacija jedne manifestacije. Sad možda grešim, nek me neko slobodno ispravi, ali ja mislim da je ovo prva manifestacija ovog vida kod nas u Srbiji, gde smo mi pokušali da prikažemo ovčarstvo u širem smislu. Vidjet ćete danas razne radionice, počevši od prerade vune, zatim jednog izumrlog zanata štavljenje kože. Takođe imat ćemo i slikara koji će slikati na toj štavljenju koži. Organizovat ćemo izložbu ovaca i konfekciju mesa, naravno degustaciju. Predavanje profesora biće tu Aca Milovanović sa nama, Cvijan Mekić i Violeta iz Savjetodavne službe Kragovica. Ja sam Bane Stojanović, član Udruženja odgajivača ovaca Srbije. Inače sam član upravnog odbora. Planirano da na ovom današnjem skupu Dana ovčarstva 2021. godine posle otvaranja manifestacije organizovali smo jedno predavanje eminentnih profesora i priča o ovčarstvu juče, danas, sutra. Cilj nam je da se vratimo malo nazad i da ispričamo priču odakle ta ovca sa nama, iz kog perioda i šta smo uradili sa njome do današnjeg dana i kako to izgleda današnje čuvanje, uzgoj i šta nas to očekuje ako težimo ka nekom razvoju ovčarstva, šta nas to očekuje u narednom periodu, da vidimo dokle su ostale zemlje oko nas otišle. Imamo izložbu ovaca, pet primeraka različitih rasa. To je samo neki početak priče uopšte što se tiče Udruženja odgajivača ovaca Srbije, da uredovimo i da pratimo te ovčare, odgajivača ovaca koji se bave i koji brasama pojedinačno i sa količinama. Zašto sa količinama? Mi još uvek nemamo neke precizne podatke u Srbiji koliko je to ovaca, koliko je to stada i koje su to vrste. I težimo ka tome i pokušavamo i mi da damo doprinos i Privrednoj komori i svim onima koji se bave statistikom, da dođemo do nekih kvalitetnih informacija o količinama ovaca. Danas ćemo da prikažemo jednu radionicu, konfekcioniranje jagnjećeg mesa. Cilj nam je da, pošto u Srbiji nema navike, osim pečenog jagnjeta, ražanj i tako dalje, Evropa je otišla malo dalje, svet je otišao malo dalje, to je 46 lepih komada jagnjećeg mesa koje se priprema na različite načine, različito pakuje i voleli bi da jednoga dana sa angažovanjem udruženja dođemo i do kvalitetne klanice i organizovanja jedne takve proizvodnje i da se pojavimo kod marketa u Srbiji, koji normalno i da izađemo i van granica Srbije. Sledeća radionica je upotreba vunenog prediva u izradi odevnih predmeta. Imamo dve grupe vrednih žena koje od te vune za koju nema kupca u Srbiji, koje to lepo koriste i bave se izradom odevnih predmeta. Pored toga, hteli smo da se vratimo malo tradiciju nazad i da prikažemo štavljenje jagnjeće kože. Imamo tu majstora koji će da pokaže kako se to nekada i danas, kako se štavi jagnjeća koža. Očekujemo da nam dođe slikarka, slikari sa pričom o slikama na jagnjećoj koži, jagnjećoj i ovčjoj koži. To su slike, ali i sa slikama i pojedini odevni predmeti. Imamo namere i da pokažemo proizvode naših članova, a to ćemo kasnije. Svi su danas dobrodošli i svi su danas pozvati na jagnjeću čorbicu i degustaciju jagnjećih pečenja. Što se tiče ovčarstva juče, danas, sutra, sigurno jeste da smo napredovali u odnosu od onog ovčarstva juče. Pojavile su se i sve više modernih objekata za uzgoj ovaca. Uglavnom je orijentacija mladih ljudi da se bave uzgojem ovaca za meso.
Zanemarili smo priču o ovcama koje su za mleko, koja pored proizvoda od mleka daje i to jagnje. Sa tom proizvodnjom sireva, recimo, samo takvi ovčari koji uzgajaju te uglavnom autoktone rase, Svrljiška, Pirotska, ne znam da ne zaboravim ili da ne pominjem više, imaju još 2 jagnjeta kroz proizvode od mleka. Normalno, takva ovca se čuva na polju, takva ovca se čuva na pašnjaku, takva ovca je na planinskim pašnjacima, na tim bačijama i tamo je to visoko kvalitetno proizvedeni sira. Što se tiče tog ovčarstva u štalama, jeste popularno kod mladih ljudi, ali tu već treba i nauka da se uključi da bi imali bolju proizvodnju jagnjadi. Znači, on ako nema 1,5-6% po ovci jagnjenje, on nije profitabilan. Jesu to ovce koje se jagnje 2 puta u 3 godine, ali opet treba puno ulaganja da bi taj posao bio profitabilan. Ovaj period korone i ovaj period zabrane održavanja skupova i tako dalje, to je pogubno za ovčarstvo. Čujem i za ostale grane stočarstva. Jeste, nema svadbi, nema veselja, nema druženja, nema ničega. Kilogram jagnjetine na živoj meri kretao se od 170 do 225 dinara, bilo je malo pomaka do 250, vratilo se na 225. Ljudi su po tim cenama bili prinuđeni i da prodaju svoju jagnjad, niko ih ne kupuje, par nakupaca. I to je upravo ta naša tema i naša priča, zašto mi kao udruženje ne bi osnovali svoju sopstvenu proizvodnju i bavili se sa time. Znači, zašto jagnje dode nekom nakupcu, kad možemo kao članovi udruženja da dovezemo svoju jagnja, svoje proizvode u našu industriju i da se bavimo time kako valja. Udruženje odgajivača ovaca Srbije formirano je 9. avgusta prošle godine. Mi smo kraj godine završili negde sa oko 270 članova. Sada imamo na spisku oko 170 i ljudi se prijavljuju i dalje. Naš cilj jeste da svi odgajivači ovaca upravo budu naši članovi, kako pojedinci, tako i udruženja. Znači, član udruženja odgajivača ovaca Srbije može da bude i pojedinac, odgajivač, a može da bude i već postojeće udruženje odgajivača ovaca. Mi danas potpisujemo 2 vrlo važna ugovora što se nas tiče. Potpisujemo ugovor sa udruženjem Kozara Srbije o saradnji i sa udruženjem mladih poljoprivrednika Srbije isto potpisujemo ugovor o saradnji, ne bili u nastavku priče što se tiče uopšte udruženja i što se tiče naših aktivnosti bili i bolji, i jači, i prisutniji i normalno više uvaženi od pojedinih struktura što se tiče državnih organa i tako dalje. Ovom prilikom bih hteo da se zahvalim na svesrdnoj pomoći i angažovanju da naša ideja uspe. I naši prijatelji manifestacije su grad Kragujevac, Udruženje mladih poljoprivrednika iz Jagodine, Poljoprivredna savjetodavna stručna služba iz Kragujevca, Centar za strna žita iz Kragujevca i Udruženje Kozara Srbije. Naši sponzori su Kurcan Agri iz Žablja, Stop Logistik, 100% koncentrati iz Velike Plane i Agro Jug medijska kuća iz Niša sa kojim ćemo danas da potpišemo ugovor o saradnji. Profesor Cvijan Mekić sa Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda. Ovčarstvo je zadnjih godina prestalo da opada što tiče brojčano stanje, raste interesovanje naših proizvođača za gajanje moje vrste domaćih životinja. Najvjerovatnije su malo doprinele ove subvencije koje su, da kažem, po meni vrlo pristojne za sada, ko se želi da ozbiljno bavi ovom granom stočarstva. Međutim, mali broj ljudi danas se opredeljuje, proizvođača prvenstveno, da koriste te subvencije zato što nemaju kvalitetna priplodna grla.
jer zakon je definisao tačno dve kategorije priplodnih životinja, to su one priplodne životinje koje trebaju da zdrave da bi se razmnožavali, one mogu to gaje bez nekih problema. Ljudi vezuju situaciju da su obeležili životinje da kažu ja imam kvalitetne. To je samo znak identifikacije životinja koja je bitna zbog prometa i pojave raznih bolesti zoonoza da bi se zaštitili ljudi koji mogu da pređu sa životinja na ljude. Ali te životinje koje oni su samo obeležili nisu one kvalitetne. Oni moraju da obeleže. Međutim, da bile kvalitetne, one moraju da budu pod kontrolom produktivnosti. To mali broj ljudi danas koristi. Najveći procenat je u Raškoj oblasti, oko 27% ljudi dole. Međutim, ja i dalje sumnjam da je to sve toliko kvalitetno tako kao što jeste i ovo što je danas umatičeno. Ja mislim da bi moralo mnogo veća kontrola da bude tih poslova koji rade osnovne odgajavačke organizacije. Po mom dubokom ubeđenju ima prostora za korekciju, znači na bolje. I samim tim imali bi mnogo veći broj odgajivača koji bi bili zainteresovani da rade u proizvodnji kvalitetnog priplodnog materijala, jer onda mogu i veću ekonomsku korist dodati sa manjim brojem grla. Ovako moraju da gaje veći broj i uvijek su nezadovoljni. Tako da ova situacija koja je sad trenutno nastala je nastala zbog celokupne situacije koja je zadesila ne samo našu zemlju nego i ceo svet u prometu životinja. Prošle godine jagnjići su bili 160 dinara. Ja sam uspio preko mojih veza i sa Makedonijom da prodam preko 20.000 jagnjadi u Makedoniju dole. Nije cena neka bila, ali je bila mnogo bolja nego što je bila na domaćem tržištu. Tako da smo nešto uspjeli da pomognemo našim proizvođačima. Nije to bilo Bog zna kako zadovoljavajuće, ali je bilo bolje išta nego išta. Tako da ja se nadam da ćemo i ove godine krenuti u tom poslu da pomognemo našim proizvođačima da mogu da plasiraju svoju proizvodnju po, da kažem, nešto približno realnim cenama koje danas vladaju na tržištu. Pazite, mi u ukupnoj populaciji ovaca mi imamo preko 80%, oko 80% su autoktone rase i one trebaju da se gaje i dalje kod nas, znači to bez daljnjeg. Međutim, tamo gde plemente rase, te uvozne rase koje ste i vi rekli, one traže bolje uslove. Mnogi naši odgajivači su grešili do sada što tiče Ile de France. Uvezu Ile de France i žele da ga gaje na višim nadmorskim visinama iznad 700-800 metara, on to ne može da drži. To je fenomenalna rasa, ali ona traži da ne šeta mnogo i da se dobro nahrani, da bi dala sve to. A ako on treba da nas pređe 50 km da bi se nahranio dobro, od toga nema ništa. Sve je potrošio na trening. Kao i mi, ako kaže unos energije i potrošnja, to je tako da plemenite rase u svakom slučaju imaju prostora kod nas, jer su produktivnije našto Virtemberg i mi predlažemo Virtemberga za brdsko-planinske područje, da se može da gaji u čistoj rasi, ali može da se jedan deo te populacije autoktonih selekcionisanih pramenki da se oplemeni sa Virtembergom. Tako imate danas situaciju, na primjer, na Sjenici i Valjevskom regionu gde se gaji pretežno sjenička, da kažemo, pramenka, ali to nije čista pramenka, jer ona je oplemena sa Virtembergom i sada ona više nije onako sitna, neobrasla sa vunom, nego je fenomenalna sa genotip, ali nije priznata kao plemenjena, ali je mnogo produktivnija i daje kvalitetniju proizvodnju nego što je davala čista pramenka. Tako da mi predlažemo da u tim regionima se jedan deo populacije tih autoktonih pramenki oplemenjuje sa virtemberskom, ali u brdsko-planinskim područjima. U nižim područjima gde možemo obezbediti bolju hranu na kraćem prostoru, treba gajiti ove produktivnije tipa Ile de France, Charolea i tako dalje, koje su prisutne kod nas rase i one su odgajivačkim programima kod naših odgajivačkih organizacija. U svakom slučaju, koju god proizvodnju u poljoprivredi možete zaokružiti na vašem imanju, to je fenomenalna stvar. Ja sad pričam ovdje sa kolegama kozarima iz Kumana, njihovim udruženjem. Mi smo u stvari pre neke 25-30 godina sa Francuzima imali jedan simpozijum o kozarskoj proizvodnji, čisto vezano za ovo, pa ćemo se vratiti na konfekcioniranje. Pa smo došli do zaključka i u Francuskoj, tamo u Austriji kad sam bio, Nemačkoj i ovo ono, tamo ko želi da se bavi finalizacijom mleka, na primer, da ga prerađuje u razne vrste sireva, meki, mladi, polutrajni, tvrdi do labrista, dovoljno im je 60 do 70 koza i da živi jedno porodično odlično. Ako predaju mleko mlekarama, treba mu 3 put više, 200 koza. Tako i ovdje u ovčarstvu. Znači, ako možete da zaokružite, konfekcioniranje mesa, da vam kažem, to je jedan postupak, znači, sečenje u osnovne delove i to vam je po kategorijama mesa. To nikakva nije prerada. Imate primarnu obradu, zatim svaki delovi polutke nemaju istu vrednost
imaju određene kategorije mesa, vi to rasecate, te kategorije mesa vakumski upakujete, to je, da kažemo, konfekcioniranje. To se radi, to nikad nije problem. Ali problem je tog uvoza mesa, na primjer, koji kod nas dolazi, mi ne znamo šta ćemo sa našima, imate u supermarketima meso iz Novog Zelanda, na primjer, koje se prodaje jagnjeće, a mi ne znamo šta ćemo sa našim. To je 5 puta, garantujem, bolje, svežije, prvenstveno svežije. Problem je ovih uvoznih mesa iz toga što mi ne znamo koliko ono dugo skladišteno tamo. Svako meso koje se mora da čuva na niskim temperaturama, do 3 meseca skladištenja mesa, značajne promjene koje se dešavaju u mesu nisu toliko toksične za čoveka. Od 3 do 6 meseci one su prisutne, ali još uvijek su tolerantne. Posle 6 meseci, zbog oksidacije, lipoproteina, holesterola i svih ostalih materija, već se prirodaju toksične materije koje su za čoveka opasne. I ukoliko vi konzumirate meso takvo i proizvodu takvog mesa, u dužem vremenskom periodu garantovano ćete imati zdravstvenih problema. Jednom ako jedete neće ništa biti, ali ako bazirate na tim proizvodima svoju ishranu svakodnevno, onda sigurno ćete imati problema, jer ti oksidativni procesi su neminovni, njih ne možete zaustaviti ničim. Ja zato predlažem stalno da se dužina skladištenja mesa kod nas izjednači sa Evropskom unijom, o kojoj je stalno pričano. Nek bude kod nas 6 meseci i neće imati nikakvih problema više sa uvozom takvog mesa kod nas. Mi nemamo, nažalost, u Republici Srbije, državi Srbije, ni jednu klanicu koja je specijalizovana za jagnjeće meso. To bi bilo idealno da bi država to podržala, jer ne mogu to oni sami, to košta mnogo. Mi smo imali, evo tu je kolega Miško iz Bujanovca, direktor veterinarske stanice u Bujanovcu, oni su imali nekada, klali su dnevno 150.000 jagnjadi, to je sve belo, to je milina bilo, sad je ta klanica zatvorena, ne radi, tako da jedna klanica u svakom slučaju dobro došla za spas naših proizvođača, da bi oni mogli onda, eto, ako nemamo trenutno tržištu, da se sačeka, da kažemo, neko vreme i da se skladišti meso i da onda se proda. Mi danas izvozimo naše jagnjeće meso preko Makedonije u Hrvatsku, a Hrvatska nam je tu na sat vremena do granice. A sad idemo u Makedoniju, živo jagnje, da bi oni zaklali dole, rasladili ga i u Hrvatsku ga to je veliki problem i zato svakako izgradnja jedne klanice koja je specijalizovana za jagnjeće meso je preko potrebna. Danas mi je čast što sam ovdje i što možemo da podržimo, nadam se, jednu tradicionalnu manifestaciju u budućnosti koja i treba da bude jedna ovako u Srbiji, a to su Dani ovčarstva i ono što Ministarstvo poljoprivrede radi konkretno država, to je na podizanju ne samo ovčarstva, nego i celog stočarstva u celini sa merama i subvencijama koje, moram da kažem, u dogovoru radimo sa poljoprivrednicima. Ono što je bitno, mi smo imali jedan sastanak ovdje u Kragujevcu, pre možda 2 nedelje sa predstavnicima udruženja i dogovorili smo konkretne mere. Ono što je bitno nama je nacionalni program istekao 31.12.2020. godine. Krenuli smo u izradu novog nacionalnog programa za subvencije i učešće u radnoj grupi imaće i čovek iz udruženja odgajivača ovaca, što je veoma bitno da se isprati i da ono što želje vaše, koje normalno pravno mogu da budu uobličene u taj nacionalni program i ubacimo. Tako da puna podrška Ministarstva poljoprivrede, gospodina Nedimovića, i nadam se da ćemo zajedno sa dogovorom i sa nekim pravim putem doći do one slave što se tiče danas konkretno ovčarstva, gde smo bili nekada videli. A to sve ide u prilog i novim tržištima koja se otvaraju, a ipak mi treba šta da ponudimo tim novim tržištima, a nadam se da ćemo to u narednim godinama i uspeti. Još jednom kažem, puna podrška u ovoj manifestaciji, nadam se da će dogodine biti i veća i bolja u boljim okolnostima, tako da se nadam da će postati tradicionalna i još jednom kažem hvala vam svima i proglašavam manifestaciju. Danas ćemo da informisati jednim međusobnim ugovorom i smatramo i želimo i ovom prilikom da se zahvalimo Ministarstvu poljoprivrede naravno na ponovnom pozivu i znamo da su podsticaji ministarstva u ovoj grani daleko izuzetno značajni za sam razvoj. Imamo blagu tendenciju povećanja stočnog fonda u Srbiji, pre svega ovaca,
Naše udruženje koje broji preko 600 članova ima preko 180 uzgajivača ovaca i imamo podatke da svi, da kažem, njihova stada intenzivno šire i da ima velikih tendencija ka njihovom povećanju i da je to izuzetno značajno i za stočarstvo i za samu poljoprivredu u našoj zemlji. Hvala. Dobar dan, hoću se zahvaliti domaćinima na pozivu. Ja sam jednom prilikom rekao, ovčarstvo i kozarstvo kao grane stočarske proizvodnje su toliko različite kao stoni tenis i tenis. Imamo teren, imamo lopticu, reket, to nije ni blizu. Međutim, Udruženje odgojivača ovaca Srbije, Udruženje kozara Srbije, mladi poljoprivrednici Srbije su se dogovorili, jer tako, i potpisali jedan sporazum o saradnji. Ipak je to nešto što spaja ovu Srbiju i mislim da uz pomoć ministarstva, ljudi iz ministarstva, ove grane stočarske proizvodnje, a Srbija ima mogućnosti, ima kapaciteta i tradiciju, mogu da sarađuju i da ove dve grane podignemo na jednu stepenicu više. Još jednom hvala domaćinu i ljudima iz ministarstva. Takođe hoću da napomenem da bez struke i nauke ove dve grane stočarske proizvodnje, ovčarstvo i kozarstvo ne mogu ići napred. Mislim da imamo dobre stručnjake kojima treba da omogućimo da svoje znanje usmere u pravom smeru i na taj način ćemo postići ono što je gospodin Bogićević rekao na početku, da se nove linije otvaraju, mogućnosti se otvaraju, tako da ovaj susret je od, po meni, izuzetnog značaja. Još jednom hvala domaćinima. Da bi sve ovo podržali medijski, gospodin Jovan Jovanović, Agrojug Niš. Drago nam je da smo dobili priliku da pomognemo ovakvu manifestaciju i sva tri udruženja, neka od njih pratimo godinama. Naša osnovna poruka je da se što više i što brže udružuju i ne bih više imao šta da poručim osim toga što pre i što brže. Hvala. Samo bih zahvalio na svesrdnoj pomoći i angažovanju da naša ideja uspe danas i prijateljima manifestacije. To je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, grad Kragujevac, Udruženje mladih poljoprivrednika Jagodina, Poljoprivredna savjetodavna služba Kragujevac, Centar za strna žica Kragujevac i Udruženje kozara Srbije. Naši sponzori su danas distributeri Kurtsan Agri iz Žablja. Videli ste opremu za ovčarstvo i za stočarstvo uopšte na ulazu. Normalno Agrojug Niš, Stop Logistik, CO Kopani, deo Velika Plana. Ja se zahvaljujem svima ovom prilikom, zahvaljujem se vama što ste došli, što ste se odvazali našoj priči. Šta mislite o današnjoj manifestaciji i o udruživanju? Pa, udruživanje danas u Srbiji za zadrugarstvo je preko potrebno iz više razloga, i zbog lakšeg plasmana proizvoda i zbog kupovine jeftinijeg repromaterijala, i to je nešto što polako naši poljoprivrednici shvataju i sve ove akcije, odnosno ovakva udruženja su dobro došle. Ministarstvo poljoprivrede podržava ovu manifestaciju, evo prva ove godine, ali se nadamo da će to biti jedna tradicionalna manifestacija, dani ovčarstva, grana stočarstva koja je veoma bitna i koja je zadnjih godina u ekspanziji. Kao što sam i rekao, gospodin Dimović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su našli nova tržišta, ali mi na tržišta treba nešto i da ponudimo, a zajedničkim radom sa ovakvim udruženjima i ovčara i kozara i ostalim stočarskim udruženjima ćemo da vratimo stočarstvo na neke grane koje su bile pre nekih 30 godina i samim tim da imamo dovoljan broj grla i da izvezemo u sve ove zemlje koje su
sada potencijalni naši kupci. Tako da se nadam da ovakve manifestacije i ovakve udruživanja su dobro došla i da će ih biti u budućnosti sve više. Na koji način može da pomogne država obnovu ovčarstva u Srbiji? Ovako, mi smo imali pred 2 nedelje jedan sastanak ovdje sa udruženjem odgajivača ovaca Srbije. Dogovorili smo konkretne korake. Ono što je najbitnije, taj dijalog. Čak je njihov član u radnoj grupi za izradu nacionalnog programa, koji je veoma bitan. Nacionalni program to znači subvencije, mere za i između ostalog stočarstvo, i nadam se da će imati konstruktivne predloge koje ćemo usvojiti zajednički za dobrobit, da tako kažem, ovoga puta ovčara ili stočara u Srbiji. Tako da je to jedan od vidova saradnje, znači jedan dijalog, slušanje poljoprivrednika, što mi kao ministarstvo i radimo ovih zadnjih 4-5 godina, i zbog toga su naši rezultati, da tako kažem, dobri, uvek može bolje, ali ćemo se mi kao ministarstvo truditi da na ovaj način, direktnim razgovorom i rešavanjem problema na terenu, našim poljoprivrednicima omogućimo što bolju proizvodnju i što bolji plasman. Moramo da pitamo sad i za te subvencije, to je nešto što je onako, što tišti sve ovčare. Budžet je opterećen, ali kasne subvencije, to je veliki problem. Jeste, subvencije kasne iz dosta razloga. Vi znate da je još u toku pandemija koronavirusa, koja je mnoge stvari poremetila. Mi smo imali rebalans budžeta gde je ministarstvu dodeljeno još 5,5 milijardi i isplata subvencija svih vrsta je u toku. Ja se nadam da će u nekih narednih mesec dana taj zaostatak i biti isplaćen. Još jedno samo pitanje, čuli smo ovde da je jedan od gorućih tržišnih problema nedostatak specijalizovane klanice za jagnjeće meso. Da li se nešto razmišlja o privlačenju nekog investitora ili nekom partnerstvu države i privatnog kapitala na tu temu? Pa vidite, kao što sam malo pre rekao, mi moramo da imamo prvo šta da ponudimo tim državama. To radimo sada na podizanju stočarstva, odnosno ovčarstva, a to ste u pravu. Nažalost, ne samo halal sistem, odnosno klanice za jagnjad, nego i ostale klanice, odnosno prerada, fali po celoj Srbiji, pogotovo dole na jugu Srbije, tako da je to jedan gorući problem, ali mislim da će se naći, ako ne privatnik, ali država, jednostavno ne može da, možemo da probamo da nađemo investitora ili tržište, i nadam se da ćemo uspeti u tome, a mogu da kažem da su već dolazili ljudi iz Emirata i Saudijske Arabije i da su veoma zainteresovani za naše jagnjeće meso, tako da ćemo, nadam se, u narednom periodu rešavati te stvari. Da li bi udruženja ovčara i sličnih proizvođača stočara trebalo da budu inicijator toga i možda vlasnici takvog sistema, kao SPOS što je uradio sa pčelama? Dobio je podršku ozbiljno država. Znači, ja sam malo pre rekao, ovo udruživanje je preko potrebno. Ako ima više udruženja i ako su složni i ako imaju plan i program, mislim da će to država podržati kao što je podržava i pčelarstvo. Znači, ako se nađe investitor dobar, ako ga, najbolje bi kad bi ga našli stočari ili ovčari, to bi bilo najidealnije. Mislim da će država, odnosno ministarstvo, izaći u susret i normalno to je u interesu cijele države. Jer vidjeli ste u ovoj pandemiji da jedino poljoprivreda je ta koja je imala rast. I to je činjenica, a sve to ne bi bilo da nismo imali taj neki protekli rad u prethodnih 4-5 godina. Tako da se nadam da sve ono što je dobro, sve inicijative Ministarstvo poljoprivrede prihvata i mislim da zajednički zato imamo ovakve rezultate, a kažem, uvek mogu da budu bolji. Milić Mladen, predsjednik Udruženja mladih poljoprivrednika Srbije. Da, imali smo priliku sad da vidimo upravo potpisan sporazum o saradnji ili kako to da nazovemo. Koliko je to važno? Znači, udruženje ovčara Srbije je mlado udruženje. Vi ste mladi poljoprivrednici. Nama je izuzetno drago i izuzetno nam je važno. Mi smo od trenutka svog osnivanja prepoznali neka druga udruženja koja, da kažem, se zalažu za poljoprivrednike na nivou cele Srbije. Njima smo uputili apele za saradnju, međutim to u nekim godinama prethodnim nismo dobili. Markovo udruženje kad je osnovano, pružili smo mu određenu podršku gde je to, da kažem, vraćeno sa iste strane i saradnja je gotovo krenula od prvog trenutka.
Mislimo da je to izuzetno značajno, pogotovo što je naše udruženje široko, da kažem, rasprostranjeno za ovaj vremenski period, zato što delujemo na nivou cele Srbije i zato što delujemo na svim nivoima, na kompletne, znači, poljoprivredne proizvodnje. Izuzetno nam je drago da se pojavilo udruženje koje brani samo interese ovčara i naravno da je zavredilo našu pažnju i našu podršku. Mi u našem udruženju imamo veliki broj ovčara, od preko 600 članova, negde oko 200 članova gaji ovce, tako da smatramo izuzetnim, da kažem, nama deluje jedna olakšavajuća okolnost da postoji još neko ko brani interese ovčara. Nekako smo mi na više strana i puno posla imamo i zato mislimo da je udruženje odgajivača ovaca jedno pravo udruženje koje će se zalagati isključivo za interese ovčara. Sad imali ste vi već jedan vid saradnje kada ste zajedno otišli na sastanak sa resornim ministarstvom, to je onako bilo baš važno i možda nismo navikli na takvu saradnju i sad smo čuli od pomoćnika ministra da vas ima u vidu, da će biti predstavnik proizvođača zapravo u toj nacionalnoj strategiji kad se bude pisala. Koliko je to važno? Izuzetno mi je drago, ministarstvo mislimo da je to i prepoznalo, međutim više udruženja je obično do sada bilo, da kažem, teško da se ujedine i da imaju zajedničke stavove. Naši ciljevi koji smo putili Ministarstvu poljoprivrede su bili izuzetno realni, očekivani, pogotovo u svim ovim problemima koje je pratila poljoprivrednu proizvodnju tokom ove godine pandemije. Udruženje odgajivača ovaca i udruženje Srema i Mače svinjara su nas podržali u tome i zajedno smo nastupili pred ministarstvom, što je imalo ključnu ulogu i, da kažem, dovelo do mnogo veće ozbiljnosti i do jednostavno prepoznavanja problema kod samog ministarstva. Negde i vaše domaćinstvo je poznato po farmi koja uzgaja... Jeste, moj sin se odlučio za tovnu rasu Ile de France. Imamo negde oko 70 velikih jednike, odnosno ovaca, i sad su se to već počeli da jagnje, preko 50 jaganjaca, tako da smo upoznati dobro sa ovim poslom. Da, sudeći po broju uzgajivača i domaćinstvima koji žele da se bave ovčarstvom, a ljudi iz okoline Kragujevca naglašavaju da se ovčarstvo ponovo vraća na velika vrata, bar kada je reč o Srbiji. Šta vi kažete? Pa vidite, veliki broj sad imamo zemalja, odnosno novih tržišta, koja se otvaraju i koji traže jagnjeće i ovčje meso. I mislim da je to šansa i da to naši poljoprivrednici uviđaju i zato i se odlučuju da povećaju, odnosno oni koji imaju povećaju stada, ovi koji razmišljaju da se bave sa ovčarstvom, to i uradi. Hvala vam puno na razgovoru. Nenade, vi ste jedan od većih odgajivača ovaca u Srbiji. Recite nam, da li ste imali problema u godini pandemije veze sa plasmanom jagnjadi i sa plasmanom genetike? Što se tiče tekuće godine i prošle godine, nismo imali problema sa plasmanom zato što smo radili neku preventivu udruženja u zadrugu Udruženja mladih poljoprivrednika Srbije, gde smo, ajde da kažemo, proširili vidike u raznim pravcima. Jedan od tih pravaca je i prodaje jagnjadi i priplodnog materijala, jer veći deo našeg stada, odnosno naše farme Pantić Brzan, ide u prodaju priplodnog materijala. Jedan deo odlazi za klanje, to rešavamo nekako, ali radimo na tome da druženim snagama sa udruženjem i našom osnovnom zadrugom stočarskom da rešimo sve te probleme koje snalaze sve stočare, odnosno konkretno ovčare. Kroz udruživanje i kroz zadrugu, da li mislite da može se doći do nekog i višeg stepena prerade i pored plasmana jagnjadi za genetiku, jer verovatno će doći trenutak kada nećemo moći da plasiramo samo genetski potencijal, doći do zaćenja tržišta. Da li mislite da neka dalja prerada i neke nove tehnologije mogu uticati bitno na razvoj ovčarstva? Generalno rečeno, jedini cilj svih ovčara u Srbiji treba da bude udruživanje. Znači, samim udruživanjem dolazimo do svih tih ciljeva koji su nama bitni. Znači, bitan je i plasman našeg mesa. Preko udruženja, preko zadruga, kad svi ujedino, kao što imamo sad primjer udruženja naše zadruge, Udruženja mladih poljoprivrednika Srbije i odgajivača ovaca Srbije, imamo čist primjer da to u Srbiji može da funkcioniše. Da već delujemo na terenu, da su planovi prerade mesa, da je planovi otvaranja klanica, kao što smo danas slušali na predavanju, gde su iskazano niz ovih činjenica kako može da radimo. Znači, jedna od tih bi bila i prerada mesa, otvaranje klanica u Srbiji, gde bi se posle odatle radio izvoz, a ne da izvozimo kao što imamo primjer, na primjer izvoz srpskih jagnjadi za Makedoniju, kojom se vraćaju posle toga uređena u Srbiji.
da bi samim tim mogli da ostvarimo veći profit svako pojedinačno, ali da bi svako pojedinačno ostvario profit moramo da delujemo udruženo, tako može da ostvarimo i svoja prava i ciljevi, da se borimo za neke naše stvari koje su nama bitne kao direktni proizvođači. I pozvali neke naše veće, da kažem, odgajivače koji imaju brojnije stada. Naišli smo stvarno na veoma, da kažem, malu količinu jaganjaca kod njih. Mislite da je taj problem koji se može prevazići kod naših odgajivača? I kako? Osemenjavanje je završni udarac. Znači, pre toga bi trebali da ispunimo niz drugih stvari. Ovca da bi pratila taj ritam koji mi hoćemo osemenjavanjem, pogotovo u vansezonskom delu, i da imamo novo jagnjenje, i da dobijemo i kvalitet i brojnost, onda moramo da je dobro pripremimo. To može, naravno, imamo tu ljude koji su to već koristili, ako sve to dobro ispunite, onda sve to se vam i vraća. Recimo, ovaj period je najkritičniji, imamo odgajivače Ile de France koji imaju, recimo, šilježice, stigle su na 70 kila, 60 do 80, proseku 70, pustili su ovne u februaru, one lepše ne mogu da izgledaju, nisu ih ošišale. Doktore, da pregledaš, ja rekao, odmah sa vrata, vidite, tu nemate 20% sjagnjenja. I tako uglavnom i bude. Kod ovaca to je manji problem, ali ipak se gubi dobar deo mogućnosti da ovca bude korisna životinja i van sezonskom periodu. Ile de France jeste deklarisana kao rasa koja kao može i van sezone, ali to nije pravilo. Jedina koja se do sad pokazala bez izuzetka jeste romanovska. Ona ne pita dalje februar, mart, jun, avgust, zaista ona se množi kad god zaželite i kad god pripustite ovnu. Tako da odgoj jaganjeca s te strane je vrlo moguć, sa malim intervencijama, ništa posebnim, i naravno farmer kad bi to kroz ishranu takođe prilagodio, jer mi često nailazimo da je zimski period neki put i oskudan u ishrani, pa se samo čeka proleće da bukne da bi oni izbacili ovce napolje, što isto ne sme biti pravilo. Morate obezbediti tada kontinuitet hrane. Nažalost, mi smo udruženje koje pruža stručno-tehničku podršku svojim članovima u vezi i podsticaja i subvencija, i često je to najčešće pitanje kod nas. Obično kad smo radili predavanje i kad smo dovodili stručne saradnike iz određenih oblasti, bilo je malo interesovanje da kažem, primene neki naučni deo na svom gazdinstvu. Zbog toga imamo i takvu situaciju. Da li mislite i kako mislite da je realno naterati našeg, da kažem, običnog poljoprivrednika na neki sistem edukacije i na proširivanje njihovih znanja u poljoprivredi samo, a pre svega i u stočarstvu? Vi ne možete neko ko neće da uči da terate u školu, tako? Znate, ono, našao je dlaku u knjizi pa je odmah baci. Tako će on biti zainteresovan kad vidi da mu se to znatno vraća finansijski, kad on može da dobije makar 100 evra, 120 evra po jagnjetu. I što ne bi imao 3 jagnjeta tada? Što ne bi kroz Romanovsko stizao na 4 takva jagnjeta? Onda će vas vući za rukav. Svako će biti, kad god mu gine, znao je da mu je ispalo iz džepa toliko. Ne mora da mu ispadne i neće. Mi smo, iz udruženja je pristigla i jedna zadruga stočarska, ovčara 10 iz različitih krajeva Srbije, znači svi smo odgajivači, svi imamo brojnost preko 100 ovaca. I ja se nadam da ćete nam pružiti podršku što se tiče tog stručnog i naučnog dela i da će sutradan taj naš centar i naša zadruga moći da tu genetiku koju budemo dovezli na farmu, to jest u zadrugu, da ima neke najbolje rezultate i sutradan da uz vašu pomoć možemo da se hvalimo nekim rezultatima, kao što ste vi danas ovde predstavili neke proizvođače sa kojima sarađujete, koje mogu da se pohvali izuzetnim prirastom i izuzetnom genetikom. I bit će mi drago da sarađujemo. Hvala još jednom. Hvala vama. Ja sam Vladan Gličić iz Desimirovca. Gajimo romanovsku ovcu zadnjih 2 godine i strašno smo zadovoljni sa kvalitetom i otpornošću i ovaca i brojem jagnjića. Pa ovde sam pozvan od organizatora Udruženja odgajivača ovaca Srbije da izložim moje primjerke i strašno sam zadovoljan jer kad mladi ljudi krenu u tako nešto u udruženje, ja mislim da će to da zaživi u mnogo boljem svetlu i da će da bude lakše odgajivačima, stočarima da plasiraju proizvode. Radovan Senić, selo Bečanj, opština Čačak. Inače, trenutno zanimanje je ovčarski berberin, tako da sad je sezona šišanja ovaca u jeku, to trenutno radim. Danas smo posjetili ovu manifestaciju, ovčarske dane, tek ove godine je osnovana, nadamo se da će biti duga tradicija
Ovdje smo malo demonstrirali šišanje ovaca, ljudi, odgajivači da se druže, da razmene svoje iskustva, neka poznanstva, neke ideje i to je to. Danas je bio izuzetno značajan skup, dva udruženja koji su zajedno organizovali jednu manifestaciju. Ovdje i udruženje odgajivača ovaca potpisalo ugovor kako sa nama, tako i sa predstavnicima udruženja kozara Srbije i mislimo da je i zajedničko delovanje više udruženja izuzetno značajno kako bi zavredili veću pažnju i kod Ministarstva poljoprivrede i zajedno mogli da doprinesemo razvoju ovčarstva u Srbiji. Znači, izuzetno značajan skup, podržan naravno i od strane Ministarstva poljoprivrede i od medija. Nažalost, u nekom, da kažem, manjem broju i manjem skupu ljudi sa izuzetno malim izlagačima, ali u ovakvoj situaciji nismo ni mogli više. Nadamo se da će ovaj prvi, kažem, vidimo koliko pažnju je već zavredio, tako da će svaki naredni biti i masovniji sigurno. Izuzetno smo zadovoljni današnjim skupom, domaćim radinostima, pre svega ovim drugim manifestacijama koje su pratile, zatim predstavnicima koji su držali predavanje, zatim zahvalio bi se i profesoru Cvijanu Mekiću na jednoj realnoj osnovi i ono što mi možemo sami kao odgajivači da uradimo i zajedno udruženi da unapredimo u svojoj proizvodnji i naravno Aleksandra koji je izneo najnovije tehnologije u ovčarstvu i ono na što mora da se bazira naša proizvodnja i te nove tehnologije kako bi doprinijeli većem profitu u proizvodnji. S obzirom da je prva manifestacija, ja sam ne zadovoljan nego prezadovoljan. Danas se okupio jedan raznovrsan sloj ljudi, znači ono što smo želeli to smo u stvari i postigli, a to je upoznavanje i što je svrha udruženja, znači udruživanje ljudi. Videli ste sam tok manifestacije gde smo organizovali i razne izložbe grla, imali smo radionice vune, konfekciju mesa, imali smo slikara, imali smo jedan izumrli zanac štavljenje kože, mi smo to sve uspjeli da spakujemo ovako u ovu manifestaciju, tako da ne zadovoljan, nego sam prezadovoljan današnjim i posvećenošću i svima stvarno. I naravno, zahvalnost apsolutno svima i posetiocima i prvenstveno ljudima koji su izdvojili svoje vreme da učestvuju, jer kao što sam rekao, ovo je prva manifestacija, trebalo je i hrabrosti uopšte da bi učestvovali u ovakvoj jednoj manifestaciji, tako da moja zahvalnost svima bukvalno koji su bili danas ovdje.